Mizoram Journal clear to le ngai thatu te chibai vek ule US President Donald Trump an thua soya Khawvel nghing le taloi mai le Trump administration chuan Harvard University a international student lu rem atitalawa EU laka chia za somnga lak atum meka Apple company laka za somni panga tax lak atum tabok Khawvel zirna konga thaberti meitur Harvard University chuan US President Donald Trump adu dan thupek anti lotin mai lo vangin US Homeland Security Secretary Christine Noemi chuan the Ivy League school thunei tu tinena Harvard University a international student mi sangsari donom te chu an visa ti top sakemo mundanga in sondar turemo anrama thon ho turin asia tira hetianga Trump admin thupe khian Harvard University a foreign atanga le khazir laite atichi ai buai le Harvard University Cambridge Massachusetts state a hian kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni panga chungin international student sangsari don Khawvel ramza somlia tangin an kala chungzinga chuan Chinese zirlai sangka zani pathum le Indian zirlai zasari somriat pariat anom meka Harvard University a inziak lut te chu mundanga emo ramdanga emo anrama emo hoa zirna chunzom angai don ti nani a China Foreign Ministry thupuang tu mauning chuan US thilti dan dema soi selin America chuan Khawvel ngaya zirna tha tia chung entrin na laka za omna lo pha theini ti in Chinese zirlai mangang taktak omte chu China sarkarin angai tha don lo ti asoya ma se chanpuyan tumdan le malak an tumdan ingma soitel lo China rama social media platform a Harvard University a international student te lu theilo na thupek chungchang chu soilo berani meka chen kha chuan nimena Trump admin thupek chwa rualin puan thua telin manirama ho turin anin bua sei chuk chuka zirlai tamtak an phili buai ni India sarkar point engma la soichiang ri lo bok CNN chuan kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni pangatan ramza somli tangin international student sangruk zasari somkwa pathum omin tuna zirlai sangkwa zakwa somsari anom meka zirlai za somni pasari point pani zet chu ramdanga tanga lokalan ni ati hetianga Trump adminin the Ivy League institution Harvard University a foreign tanga le khazir phallo ati chan hi he Harvard University campus chunga American dodana terrorist hote thlopa chet lakna le juda te huatna anti-semitism thilti le thiang zau thilti na mun omin chutiang thilte chu US ven himna konga alho omin a him lawani ati Harvard University chuan nikum khan Chinese Communist Party mili sa chen khat training le research ti konga puitua pu anni bok ngau chu Jinjiang Production and Construction Court te anni Fox News zia katrangin US Republican Congress member pakhat chuan tutinge anni ti shil turina zot boka Christine Noemi le kha chuan Harvard University campus chunga thilti chang international student ten an loti video le thalak te chu US Federal Sarkar thunei tu te kuta pelu turin an phuta mase Harvard University lama thunei tu te hian an pedu big silo ni om takani Christine Noemi chuan darkar somsari pani chunga Department of Homeland Security duangte an pek lu thei chuan ngaina thiamna omanga ti rualin anti puitlin lo ero chuan international student te reng chu an visa ti top sak emo mundanga inson chuak turin thupek asiam The Associated Press AP News chuan USA zirna in upaber le house ber chu President Donald Trump a phei chuan Harvard University nena research ti nana America sarkar tranpuina kumti na pek thin US dollar tluk le dingon billion ni point paruk panga zet po ti topa chia pek anol na po paisa ka doni ati Harvard University hian student exchange visitor program nein Homeland Security Department nen thokovin international student visa te anlo ti sakve zungzung the ni hetianga Trump admin thilti hi the Ivy League thunei tu te chuan ramdan pui kalle mimal zalen na thusoi theina rabe na thilti ani anti
Harvard University a hian kumza thum somriat pakwa chungin Khawvel a choi moina ro puiber Nobel Prize dong tu mi za somruk pani zet alo cher chuak to a zirna Khawvel a chuan an minga thachung chuang le thinani Trump admin thupek te titop turin Harvard University thunei tu te chuan Federal Court a voina khinglet vengalin Boston huna US District Court Massachusetts a talbuai file an thelu tani Judge thutluk na azirin International Student Ho dan turpo achiang chho tura ngai ani heti lai ve khian President Trump chuan China le British honen trade war chung changa inbiak na nein inrem na ansiam to a ma se EU ramten an ngai sak vak lo wangin June khat kumsang ni somni panga tangin America rama EU thilti reng alak lu atangin chia tariff za somnga lak turina ti a heian stock exchange po angong chhotan le ngal bok EU lamian inbiak nan nei puivat lo chuan boruak ri khat aumang tin Apple company changa iPhone te po Apple CEO Tim Cook le Trump pate inbiak rem thelo wangin iPhone atangin za somni panga chia lak turina ti boka za somni panga chia lak ani chuan tuna Apple siam iPhone US dollar sangkha za som kwa vela an lei chu US dollar sangkha zanga tanga sangthum zanga manin kar akai chodor tura chhutani Trump chuan a thu social platform a Tim Cook ne na anin rem lo thu soin hunrei tak to atangin Tim Cook chu ka soipui to a US a Apple company buna iPhone siam turin ka shila China le India siam ka dulo ti ka shila ni ati hetianga Apple iPhone laka za somni panga chia lak tur wangin Apple share hi voina za pathum point paryata atlaniam ngalani Reuters News chuan Apple hian kumsang ni somni parukatangin supply chains khailak lonan India siam chwa tumani ti inaziaka Tim Cook hian US a Apple company chen khat dinan US dollar tluk le ding on zanga zetada mase Donald Trump alung Adam Kim si lawani iPhone chip supply to Foxconn Taiwan chuan India rama factory dinan Tamil Nadu a ramzau takan leito inan soya mase Trump straight war wangin until rama nakal tuang don law ang talea Financial Times chuan Apple flagship chu iPhone te China le India tanga siam chuani a za somni panga chiala kani chuan US dollar makta duai zakwa hu angong donani ati Apple CEO Tita Steve Jobs khan kumsang ni som khan US President Barack Obama an Apple factory chu US a din turin alo soipui tumin Steve Jobs chuan engineer sing thum mamu ani dona chutianga mithiam le thiam na nei tura iti thi chuan kong om tin alo chang ni inan soi Trump hian Apple factory chu US a ngei din du in made in US se ti du le ma se American zinga lo faroi turle ramdanga lo mantlom zo ka anroi thei angchi mithiam roi turan muzawang emti chu zona chanar satak ni inan soi US a company lian Apple Walmart Amazon le adang te chuan Trump admin thilti chialak chungchang hi antuar deuh don ani hmel tungkar khan US House chuan Speaker Mike Johnson malak na chaktak wangin Donald Trump a campaign awla Make America Great Again MAGA lotlin na turin danan pas theilak meya chu bill chu One Big Beautiful Bill Act ti ania President Trump po alom le a Speaker Mike Johnson thorim na wangani ti in na faka kanram history a bill pass to zinga moile thale du omberani ti in truth social aron ziaka house a pass to ma se Senate bill hi pass turin a omeka anlo pass vele chuan president in ming ziak nanin man thei ani to ang Kholum le boruak wap kara chendam thli ingai chinem Khawvel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kanran chhop chhuake dual inverter technology mang amana wangin a khola chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chim hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amana wangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter and manawangin ihip turbo ruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG
classic laya man thei hot and cold AC range chikim kan la nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe thei renge LG air conditioners chem dam thli distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhl North phone 0389 234 0590